126 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "İza akala ahadukum ta'aman falyezkur ismallah." Her biringlar tamaq yeyishdan oldin Bismillah deb Allahni zikr qilinglar. Fa in nasiya ay yezkurallaha fi awwalihi falyaqul Bismillahi awwalahu va akhirahu. Agar tamoqning oldida Bismillah deb Allohni zikr qilishni unutgan bo'lsanglar, andaq bo'lsa mundaq denglar: Bismillahi awwalahu va akhirahu. Bu so'zlarning ma'nosi tamoq yeyishimning beshimu va oxirimu Allohning ismi bilan.